Tinuku. Tugero maiso. Mama wange ni wongoza no monere kanene tindi kweba. Arona musobya. Amati ni wongoza no monere kanene tindi kweba. Arona musobya. Waya. Mama wange ni wongoza no monere kanene tindi kweba. Arona musobya.
ntisaha zino mukwetaaga kugenda omuka kutagasa abo
busangenda ku cyumba oyina obutakasa tweterere omungalo ukwongera kubayijukiza nti ebiro by'okwezi 29 tuyizire tuti tuyije tuhagire Kitara FC Hakolping Gardens itona tugenda kubayo nyowe Bigo Hanson Baliruno abazini twena abobuka dede birasa tunakimu ko kumwizira hano ndipo kityono mwije Wema Resort kuhagira Dr. Figo West a best of Figo West birasa tunakimu just kuli mutuwaro gumu mwebale muno no tulibete mundi mwijaga muti. Thank you. Ebugalo wa tesa necktie. Obugalo busino lunyero chukua muhire. Ladies and gentlemen, tiri kusisa bwire. The candidate omusuni onda ali fresh. Mu Uganda yona nuwa kusinga yokusina. Bamwesele Chiffon Kechi on the stage. Obugalo. Kusuri na kuresi na weko kwenye yukusema. Yes. Let her come in and take us forward. Appreciate everyone for supporting Anime Fresh. My name is Coach Chiffon Kechi.
omuzano. Hallelujah. I want to take this opportunity to appreciate my manager in his absence, Bishop David King Kabisa. Papa wange gusima muno ningamba mukama ko bisogwa mama. Ati beneneti abagambira ati omusajja omwe akaba nasindika ekikyakala Hawaya nagirubatiraho ati yamala yakaguza haliyo omuntu owakwenda musindikire mu kikyakala kimu turubata Hawaya abantu bagamba lekooti maawo alukayo omwana yagamba nyo we banteekemu omwana yagamba atandika Hawaya ni waigulu mu kikyakala ati oyalugire abantu bamugamba yubi obenonda gweyita omusajja tomumanye ekikutemeseze mu kikyakala ekiki yabagamba ogwaberegise nnyo bekere batakimanye so ngoko okutulola hanu ngoko owulira amalaka gogono atuzaala tawa musiri mwe Bishop David King Kalisa na mama Samari Kalisa mwebale muno okutuzaala mami thank you amafuta agakulukutanengalwe tosakuba musiri okalema otazaire baana bazima yes so ladies and gentlemen timanyiro bati yozeleki chokaito tukazaru musiri neto bichoto muzinere ladies and gentlemen munyambe mutize engalo zanyu na akaruo tutangiro muzano asiteji yes engalo tizikumara muzano obugalo ongeremo obugalo mutyo muno mwebale kutuwolereza
Nicho mutima mukuru. Omutima gwe gumuyita. Atugenda irwaro bagambe ha Dr. Mwaisi. Awugire mu America. Dr. akujanja bisesoda. Abantu bakubagirwa nyongera nayo taptera nkizo mana agaba taptera nkizo ati mchika ukiye nkizo Pero mpingo ndembiye ayi sura ande ngoba yerengera keraso kunyongerereza nayo kandi ngene yosakali ya ati ko bano sala kumpi ati tukuliye bwangu takakira yirwara okulota ko tumenyesa nazo inga mukati mubaine mupiyi tuempi basi mungu kisa manyasi poringi mike amana makesa akalina kaguruka ende guruka ebintu byansobera gwenda gamkulole amabere gona payungu ati boboine abaana asomera okubakita ndeka bana berolera ati bakulola aletu akola bintu byawe tujabirya tumugenda Dr. Hogwa ati Dr. Hogwa obagenda malwala gani mubatire nkizo icyo polisi kulete hano kwangandiro likubyasomero nekaba gamutabale ero kuleta irwara kikizire kwenda mbili akujanja bisesoda kando kuwesoda mulungu akweleze soda nonywa nokira soda musoda mani ati mene biri musoda bino tukwenda katulwale muri kayi ogati tulwale bino bo akaba soda batugari manano soda akwa nonywa nokira atuwanika tulibe katukulewa ati bwarayica wekuziwe werwanize kimo werwana akabe chupaka isana chukaine chupaka ina ili tumala tutike mukatunywe tunywe korabo kya kurwara korabo rwara mbyonga nange kubara mugenda ko kole kyangoli kubi muno mugenda ko rota nenda kola kale kusimbira rwara muyole kyangoli kubi muno dokita ngo ogya kujula ogya kumwatilira kwa kale soda nyingi nanzi tikubiya amani amakuru kana gaike anza uyeserbia tukole practice kole kyangoli kubi ati babazo byananza kole kyangoli utantindura nakai ndaruga mutu yetayabani ngabana dore nya yes bote umukono kukira leo mama tulinda dina mweje ukata kweje baitu daktari akujanja biseso ndio kurwara alabagatuzi tunapojuta sababu kusika kula mwili nyama bali wote daktari Dr. Hogwa Doctor
bakulumwa hano tukuwa na saizi aina msatu maige omanyikaniza tabamajugo nacamuka manze njangabire busa abantu barora enjanja bayange baja kuterekera akwetaga Mountain Dew Mountain Dew baranywa Mountain Dew baja kuterekera kamusima muloniwo muwaire kanyonyi oyiba otanywa hasoda yomuwaire onyona dora okusisa dosi kunywa male mumurundi gumo ale mebeira mutaye muranywera muka linda ati iwas ogenda kwako bwaire buono aro bwaire ndi wena ichakuchacha ngayo usobole kikutagibaniza dozi mukisisa nyonkizi ndakaruwa yina kurwara sasa iyo okwetaka kabrani pasikola hano genda Sasa isuma lya soda. okay kandi iwe okusasa ki okay ati ona okusasa isuma lya soda ati kendo kule soda onywe omuhero awusasa jakiri ogenda ukwenda nikunoha akwenda kujanjabwa oli ija kujanjabwa okay mazire miaka yona ni mu White House mu America President Joe Biden na ramkia na basima okumukoma mukamukoma obayiriki umutima okwetanga Coca-Cola inamo omuntu omujja agenda mutima okukwata okay hadiyondi twala kuli abarohera abandi mubanze mulinde hatugende nyo ndi mwana wawe mutabani wange omalira kimu
nti komwana waawe Kutufuna Yesu mudendi. tugende Kitegereza. Omusajja. Ele baile yange nawe nakufuna yange. abatiwewe ekisoda kikunyuma ati kya green tukwenda kya black Ati okurumu wake. Okurumu wake. era okulumu bagambe ekyemerezi kujulwa kiyite bati stand. Yes. Ngenda kwekosa ngenda kubaza okukwatira nyoni mutabani waawe Oli wange mwana wange. ntobuza okulumu wakideko Okurumu wake. stand Extend. ekyemerezi Ekyemerezi. Yes. era katadde buli kintu Dr. Nkrumah stand here. Era kati yakola. Nkrumah ekyemerezi. Agenda okubaza akanya. Ate baza akamaani. Ate baza akamaani. Babuza. Soda. Atafuza akibazawo nampa naina. Ndoga tubijuyire. Tugarukeni. Agenda kuenjoy. Kita. Okay. You were feeling fire, Here, you feel like fire. It's like a scratch. Oh. Do you know what? You must grow. You must grow. When you come to Musana, Okusana, John, you can put your job around to go. Sana kuboka mbazi because of the and what of Ogotagisa Mirinda fruit Mirinda fruit edible fruits echakuika munda mlio Mama, mwana heka kugongo. Leka mtakubwa. Abantu bakulu kana banieta. Mama bakugenda, kazi ba akugenda. Are you right on me? Alika. Urukayo ocho kabiro kurwaidi. Okwasi water. Malaria. Malaria. Ogwetaka Fanta. Ojakuwa kurwaidi. Yes. Nyoti wayibao kyonka alekete kinsobi mwibaro lya wana nona akatale rundi hala abantu ababiri abakoma ano baruhoyire
bana abantu ababiri abafuire hano kakatale ne bejeni baguma amagambo bwe Barahabu. ati omukazi omukoto oba yabandize kuyita hano Aina iba. Aina iba. Ati kali omukazi obuwogere kujanjaba n'enkyakala n'agamba iba niwe mutabani. Bano babiri bandi omukazi aiba kandi atabani baire n'ojanjabisa mutabani we. Ojo ni nyakugambira esonde bakulire buduula. Nyakugambira basangire mu mwana. Ne bakuzana akakodi oli niweiba tali mutabani we. Ekibasa bakwedura mwedura. Ekyo kyennyini. Omanyira omukazi ayina formula nyingi. Obuzibu bw'obulya. Ngenda kuwatamu muramu kamurali. Agati lukoyo. Abana abagaruke. Agati lukoze. Okozeroga. Okwenda kusesera? Aliyo mulwaire bwena. Tasobola kubayo. Associate Director of Television ubira abantu. Bano n'obusajja baze kujira nangaruka mu Uganda. Ubira abantu Associate Director. Omukama wa Kitara FC niwo. Akuzina chepa mutwata. Ngako kuchanja abantu manu. Ati Ekyo munyanyasi. murundi kuno Nkula lero n'amaani tinkenga. esoda bati iwe Yena mpwerereyo kiiru. nizenda pakini lero Lero amaani tinkenga. ati bwarateeka muno akateeka namuno jetugende yangu tusange tuwagiromanya abalwaire bakanyire esoda sakola zisaba Lero omuleeti muzalira muhanda ogwo. ati ekitugenda akola buli kagenduli omukazi wange ogundi tubwagirira tiyatukemba ati kiro kiro Ndi munyanyoko. munyonyo Ekyo kanijamumatiza oli maletere mabalideni Baile kano kandekere lero agaki aja kulola ekooti ye ng'atiine agambe you are smart bati matala tukenge. okwandize na parkingi Sasa yuko tumira soda zaje. tubara tugenga hakiri guno kuonka Iyende kuzokera kimu. hakamungoti Nini? baiti mukaswera mukazi nankai kwetu tabagoyina muomwana Mwana tali munayo soda. Soda zikaine iwabe zozoka. odagamba oli munyanyume Inde kwenda kurugamba. yolekera kimu oli munyanyume this time haki tumwibe guno kuonka sinde kibeera kimu ade basinga munateekamu ekipanka ibiro mubazi kandi omukazi wenda ayetaaga omubazi gwingi ati muno akatambi kiba bibiri okuli omukolo himbeki namuna akatamu bibiri owine kutugengayo Wakati tunakola kaduka. kandi ndio sengelise paki yone kuba yangu tulamuka omukazi wenda ekisa ati mwana awuse ekisa tumwamugamba tuta Ndize kuzala. ati maya agetwabuza amaireki ekisa yamugamba ekabudanga ekisa she's having a kabudanga ekisa yes ati ekisa omujongo bakiyita bati kize kabudanga ekisa ekibudanga Kale ko mkono. Kajonde mulete kusoma. Dokita ojo omunyanyo wali kubi muno kumusanga Dokita Musanga kumusanga Dokita Musanga katika ukambi atuwara ite Daktari mali ojo buli bakatugambira alo musajja wajanjabire mukazi we ali kubi mali wamujanjaba nombazi gwabo yakira nomundo gundi ale tugambire ngokajanja omukazi yo mwana ali kubi muno akabalire manya
no mbagabeka baroire scratch ikihara yakira nayo mubwenya kama doctor wewe munanyona naingana hata mkazo akaba small figure one. okay kando mtabani wewe umtabani wakaba disa musikasi mulungi aina figure in 11 mkaiwe wala tutakuwa ni kibali kati ya wala kama just choka masema ngoni mkazi wangu kiko kutani manizo mnyandowe chihaze kaudani ainekisa akwenda kusala mkazi wao mnyanyowe tuli mnyanyowa yes kandi dokita kandi bagambire ke dokita ngomba zigwe kisa kikuza kuba gwingi ngituzini dozi sokasasale kulungi boni tikwetaka bamusembeze munyanyonyowe baza kitu kimo mukwenda soda leka kose tika mombazi kosa pawa masima ukwenda mombazi gweso dokita nyina mlingo gezera ni kutabura mwino ruhanga okuli mix ati nyina kuno tabire tijaga bishwe bikoto Nanansi yo mubaze soda kama zengo testinge kandi vera kabuna go hoyo amana kuja kumukonyera tunywera hano mujwera hano bakatayitu bambe wandika kama zengo chekingi abandi tali n'umurwaire munyanyonyi nakubaza kebero basi bakuta kabisa kota bwire kuyi kebero daktari ndio kandi kuno kuolesha kwa kwa muliki you feel like enda kendi ku daktari ninaiko likubi omwana gula Yesu wange bote kandi ni mapasta msefeti odaye kipapuro daktari omuntu ogundi mulekaga esuma ali omulwaire wenaku mukuti abalwaire tibakyasooka olwaire enda nayo kanda Attitude. Kende musaito. Yuma watake kumanyiri. Iwo manyingu. Katitone naye. tekaniza abataka tuhambie mu daktari omanyi mugero oiroki Omutwe. okwetanga Mountain Dew kandi iwe guta iwe kwende Sara esara ne soda okwenda ki kale inywena mugende mujanjabe ego Mountain Dew nekora byona tubatera mu ngaro kandi iwe niwe Vincent okwenda ki
just go in town, just in the city of about 200 kilometers from the city. Roughly 4 close to the city. In the heart of Rome lies a region with many No. Tugende. Omusajja tumanyirire. So tusoroza bekyalo kubona. Ayina okujakayita. Ego. Ayinagaruka y'omwamu baitu kiki. Nyonjo ngwito omuntu. Kiki kaya tulemesa baitu omubi. Yohana. Tusobola kani maji. Baitu ati iyo. Abaka omusajja ono tamanyire bihara. Nabaka bana kategereza enda. Akeneti musangiro. Bocho kani maji. Boti kubaira mbasi aine byatabwire byatabula. Nyoko wagangira bitu birabakuru. Kati maji ngeze kuruka hano. Obuyikire muka. Rero kaniwe mukya. Rero ni wambaye atukoleseze ndosi. Yamani. Rutuwe muyoka na tugenda kuri mendi. Ata bakuta mu bukya ya. Anakuruka akyalo. Leka ite. Tumulinda. Yukaije. Tumulinda. Nkyoke n'okwite. Bazo watengenda njja kunago musango. Njja kunago mujjo munkuwate njja kunago musango. Njja kuyita omuntu. Nguko hizi. Hizi. Kibule daktari. Mukizire. Musumu wirwe. Kusumu. Ende kehere. Weke chanke. Bazo ni jumu. Bata tisaje ngambo kwenda kumkweli hana muwe tegereze. Okwenda mabi halo kwenda. Ese bali sense kuruwezo hilo bali mwenyegereza Dole lakini zaidi. Kusuwaga vitu madogo. Musupi na kuna musupi. Okiro nyumiri. Usabu. Notumwesa ndoso okagamba okujanja. Twana abaisiro kukubanza bajanja bakurungi. N'abakairo bajanja bakurungi. Ite utwayitire, utwizireke. Utwayire buto. Amugambe muti. Obutwabandize kwija okatwala soda. Twagaruka watwongera soda. Bakalabandi. Uwe pali olukoba. Amadupe gawo gahimbula ino. Okusobola n'okuyamba pati hanju. Atora akoraki. Sembera kuwata. Ngenda kuyita omutora akoraki. Kuwata. Nyama kuwata ngenda kunago musango. Mr. President, Joe Biden, I've been attacked. Usindikira nyonyi means of bigs. Usindikira nyonyi ya iwako na AK-47. Mr. Kali. Nyota afande. Thank you, ladies and gentlemen. Yes, omugalo gw'omuzaano ogw'ojo. Omugalo ogw'omuzaano. Baite empale emisipi ebirolagiro zerewo. The machine men are watching your position. They cover this baby home abaite. Omugalo tukukumala muzaano. Ebyawusa binti sookero zere. Basemberere ekamulali. Abebyoma kubetaaga. Tuhe kumaliriza. Nkubetaaga. Leka nyongere batangira omundi ogundi mwebale kwijja kandi mwebale kubawo mubingi muti. Nyomukozere kulungi nyine kusima mpaka omulanga tukengeti eno. Mwebale kwijja kandi mwebale kwijja. Ladies and gentlemen, munyikirize hamulundi guno. Ntangire ikime yona at once. Let me welcome the Ikime family on the stage at once. Omukalo baba Ikime. Tumukumana mutere ojotero
mazima mwe balekani mukama baho omugisa abongere ne sente zikumala